Sonia will come from upstairs. Amaya's here. What's your name? So you guys can say. So should we pull that shirt also? Let's do that. Introductions to Satyanton. Would that be better? Okay, we're gonna West month. We should have right control. Yes, Watch it, watch it. Today on you know. That's fine. No, it's already bust out. push her, yeah. Do you think this is enough? I think this is enough, right? Sanaya. Window slightly closed. Hi, how are you? I think we should do introduction. Allah, Allah, oh. Oh. Allah. Guys, everybody. Allah. Mommy. Baba is it? Okay, Sanaya, come here, love. Sanaya, come here, Baba. Sorry. Sorry. Take it, oh, but keep it on now. This is the Oh, oh. Room coach. La. La. Hey, she's over, me? Got him. Got him. Oh. Namaste. I'm Anuksha. I'm Akshat, the groom's sister. This is Taylor. My cousin Vedika, my son Mamu's daughter, and her fiance Taylor. Namaste. Other daughter Vas. And then I'll go here. This is Alana, my cousin, my Kupu's Suri, Alana, and then her husband Manzil. Namaste. And then my youngest Mamu's son Arant. Namaste. And then her other son Abhi. And Abhi's girlfriend Grace. Hi, namaste. My best friend Sede. Hey, namaste. And then my daughter Amaya. Maya. Now returning. Namaste, Monte Shraddha, Sandhya's big sister, and he's my husband Ashok. Welcome to our home. Ani what's मेरो mom, and त्यसपछि वहाँ चाहिँ हाम्रो राजा बाजे, हाम्रो मामा, मेरो मम्मीको मामा, अनि हाम्रो माइजू विद्या बोजू. Namaste. 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 वहाँ चाहिँ हाम्रो सकिना आन्टी, मेरो ममको सिस्टर, and her husband पनि uncle. उहाँको मम बिरा बोजू, अनि त्यसपछि हाम्रो बाजे. अनि हाम्रो गुरु र गुरुको वाइफ पनि आउनु भएको छ. उहाँहरूले आज बिहा गर्नुहुन्छ. अनि उहाँ चाहिँ उतै सकिना आन्टी's daughter.
अब सन्ध्यालाई पाउनु बोल हो सन्ध्या लिएर आउँछ बहिनीलाई सन्ध्या त्यो त बहिनीलाई लिएर आउँछु Now our bride is coming. Go get the bride, okay? You have to go get the bride to be. We got it over here. Naya, say hi. Hi. Raise your leg now when you want. No, they are ready. So fast. आजकल को बच्चाहरू स्मार्ट छ Body circulation. It's social media grab. Oh, it's going on live. हाम्रो कुकु यो पूजा गर्ने कलश गणेश र अनि उहाँ गएर साइडबाट पूजा गरेर छाप लगाइदिने अनि हजुरले के छ व्यवस्था Okay. Now everybody, the bride is coming. All right. Yay! Welcome. No. Yay! Wow. Whoa. Yes. Live ho. You like this? You like this? So let's You're the only. बेहुली यहाँ आउनुहोस् र यो दियो सघाउनु पर्यो मङ्गलम भगवान् विष्णुः मङ्गलम के भयो चेरो ओम दीपनारायण गणगास्य अक्षतां समर्पयामि ओम दीपाय नमः पुष्पं समर्पयामि ओम दीपाय नमः ओम नमः समलनाभाय नमस्ते जलसायिनी नमस्ते समानान्तं वासुदेव नमस्ते वासनात् वासुदेव श्रीवासितं भवनत्रयं सर्वभूतनिवासं दीपनामा उज्यालो भएर बसेको है कलशलाई अक्षता चढाउने कलशलाई ओम भूराशिवे मणिराशो ऋतिराशि विश्वधाय विश्वस्य भुवनस्य धरत्री पृथिवी यच्च पृथिवीं मायि वंशे फूल चढाउने र फूल लिएर ध्यान गर्ने ओम कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समस्कृता मूले तुलसीत ब्रह्मा मध्ये मातृगणा गुरुशोति सागरा सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोत्थे जुर्वेदा समावेश सहिता सर्वे कलशन्त समाकृता गणेश महाराज को पूजा करते हैं हरि ओम मा गणानां गणपति हवामहे हवामहे निधिं हवामहे फूल लिएर ध्यान गर्ने ओम रक्ष रक्षिका रक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षका भक्तानां भयंकरता तात्र होमाणव दैवात्रकवा सिंद्र शर्मातारे जागृत प्रभु भगवस्तुं ब्रह्मे वयंसितानां जदार्थदानिना फलदानिना फलदस्तु सदा ओम लंबोदर गणपतये नमः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनम हरे गणेश महाराज की जय अब चाहिँ उहाँ जानु पर्यो साई साथमा पूजा गर्न बस
कतिजना छ त्यही अनुसार पत्र अनुसार पत्रले दिएको कुराहरू हो मतलब साइडबाट एउटा बस्नु छाप ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम सकाइदियो